Cara melamar kerja ke kapal pesiar secara online. Saya lakukan ini khusus buat kalian yang ingin kerja ke kapal pesiar Royal Caribbean Cruise Line. Oke, kita simak bareng-bareng. Kurang lebihnya saya mohon maaf, simak sampai terakhir ya, teman-teman. Oke, ini 100% bahasa Inggris. Kalian ngerti, tidak ngerti, kalian harus mengerti ya, guys. Welcome to the How to Create an Account and Apply for a Position tutorial. This guide describes how to apply for shipboard career opportunities via the Career Tracking Resource and Advancement Compass, also known as C-Track. It also describes the preliminary process candidates must follow prior to being hired. You will need an email account where you will receive newsletters and other notifications concerning positions on board our ships. Nah, untuk ini, di tampilan ini kalian kan bingung tuh. Nah, ini kok tiba-tiba seperti ini? Ini sebenarnya kalian bisa cari di myrclhome.com ya, guys. Kalian klik aja itu di browser, di laptop kalian atau di komputer kalian atau di HP kalian. Tapi enaknya sih pakai komputer ya, guys, biar lebih nyaman seperti itu. Kalian klik aja di sana. Seperti ini ya, saya contohkan. Seperti ini ya, di browser kalian ketikkan aja MyRCL Home portal ini ya, myrclhome.com/man_login seperti itu. Kalian klik ini aja. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada tulisannya are you a new applicant seperti itu, dan di sini ada enter here. Kalian klik aja ini. Nanti akan muncul seperti ini, seperti itu ya. Nanti kalian isi data diri kalian di sini. Ada di sini tulisannya create account. Kalian isi ya dari first name, last name, nationality, gender, dan bla 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 seperti itulah ya. Dan di bawahnya kalian isi dan catat. Jangan lupa kalau masalah paspor, masalah email kalian catat ya. Yang pastinya kalian harus punya email terlebih dahulu ya. Seperti itu ya, kalian cari di sana. Setelah itu kita akan tonton lagi videonya. Menurut tafsiran saya ini kayaknya dibuat udah lama banget ya. Jadi caranya agak sedikit berbeda. Jadi kalau kalian ingin masuk ke dalam sini, kalian masuk aja di sana buat akun. Nanti akan ketemu hal itu ya, yang tadi saya bilang itu. By clicking register at the top of the screen, you can choose your area of interest and the position you desire. A description box will pop up, and after reviewing the job description, you can click Apply Now. Here's where you'll create your profile. Nah, oke, stop. Ini muncul ya, guys. Ini muncul ya. Jadi cara yang sebelumnya itu kayaknya udah lama banget. Jadi yang saya tunjukkan sebelumnya itu langsung masuk ke MyRCL Home. Itu kayaknya cara yang baru ya. Jadi menunya itu udah dirubah seperti itu ya. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Jadi kalian isi aja ya. Jadi kita simak sampai terakhir, oke? Paham ya sampai di sana ya? Tadi ya guys, jadi ini yang saya bilang itu ini udah dibikin udah lama banget. Jadi pembaharuannya kalian nanti
cek saja ya. Nanti kan kalian masuk di awalnya seperti itu, kalian buat create account. Setelah itu kalian ikuti cara yang kedua. Nah, untuk apply position saya belum tunjukkan ya, belum ada untuk yang terbaru. Nanti kalian habis ini pasti ada. Nanti kalian akan lihat di menunya, kalian mau apply apa, bar misalnya seperti itu, tukang masak ya. Jadi kalian klik aja ya, klik aja, pilih cari-cari. Oh, ternyata di sini seperti itu ya. Jadi seperti itu ya caranya ya. Then, Pokoknya if kalau you ada have tanda lived here bintang less itu than harus diisi 7 ya. years, please Kalian be lihat di sini sure ada to bintang click seperti here itu to harus add diisi any ya. addresses. If your permanent address Kalau is nggak the isi same as your bintang current boleh nggak address, diisi. please Tapi click lebih the baik kalau box to ada datanya populate kalian the isi ya. fields below. In this next section, please let us know your gateway city, which is simply the city of your closest airport. Just click the down arrow and choose the city. We may be conducting some video interviews with you, so here, please enter your Skype name. So jadi teman-teman disuruh sure we have buat your correct email address. Skype ya. Kalian download aplikasi Skype. Here, please enter your country code. If Ini it's a buat cell interview phone. aja sebenarnya. And also the best time for us to reach you. Now that you've completed your contact information, you can just click Save. Notice the confirmation on the upper right side of your screen, which shows your information was saved. Also note the green check mark on the sidebar. And here on the top left, the yellow bar has turned to green as well. Now we're ready for your next section, which is your education information. Here, please choose the degree you have earned, Nah, ini untuk the masalah field pendidikannya or teman-teman. fields of study, as well as the name of your school, the type of school, and then the city and country. Here, please enter the school's telephone number, the year you started, and the year you ended. Now don't forget to scroll up and click Save. Notice the fields are populated, and up on the top, the education bar has turned green. Now you can either click Nah, kalau here udah or hijau itu scroll artinya down udah to work selesai ya, experience area. udah beres. Here in your work Kalau yang experience kuning area, belum, berarti you ya can belum check diisi. the box Jadi if kalian harus this is isi your current lengkap. employer. Then, please enter the company's name. Click to choose the industry,
Enter the city. Click to choose the country, and then the telephone number. Now, please give us some information about your job, such as your title or position, your starting month, and your starting year, your starting salary, as well as your ending salary, the salary's currency, again, just scroll up and click Save. Next, in the Job Specific section, you will be required to answer questions which will be timed. You can either start now or come back to it. After you have answered the questions, click Submit. This takes you to the top of the screen, which indicates your exam is complete. Finally, here in the last step, all that's needed is to enter your email signature. This can easily be done just by entering your email address and the code below. Please note these characters are case sensitive. Therefore, be sure to enter them exactly as they appear. And now, you may go down and click Finish. Congratulations! You have successfully applied for a position. Remember, next time you log in, you will be directed to the myrclhome.com portal. Otherwise, you can stay here and click Go to Profile, which takes you back where you can view the status on all the positions you have applied for, and if any action needs to take place. You may also want to spend some time in the Videos section, where you will find some introduction videos and become more familiar with our company. Also, you may later find more tutorial videos like this one. Please remember to check your email and C-Track profile daily. And thank you for applying. Nah, jadi seperti itu aja untuk cara melamar kerja ke kapal pesiar secara online. Ini versi yang lama sepertinya. Nanti saya akan mencoba membuat versi yang terbaru ya guys. Nah, jadi kalian coba dulu yang ini. Kalau kalian sedikit ada masalah atau gimana, chat aja atau berkomentar aja. Nanti saya akan coba nama istri saya, atau ya saya akan buat yang contohnya seperti itu yang terbaru, bagaimana sih cara
mendaftarnya seperti itu ya teman-teman. Jadi itu saja untuk videonya, semoga sedikit berguna dan sedikit ada bayangan bagaimana caranya melamar secara online ya. Jadi ingat harus cek emailnya ya. Nanti kalau kalian misalnya disuruh interview, cek emailnya. Nanti kalau dibilang kalian lulus pas seperti itu, nah di sana kalian harus buat dokumen seperti itu ya. Nanti buat dokumennya saya udah kasih tahu sebelumnya bagaimana caranya buat SIM-an, bagaimana caranya buat BST seperti itu ya. Dan paspor juga saya udah pernah tunjukin di video panjang. Dan apalagi ya biasanya itu, dan medical juga saya pernah kasih tahu bagaimana caranya buat seperti itu ya. Nah jadi itu saja untuk video kali ini. Nanti kita akan buat yang terbaru ya. Jadi bagaimana sih cara yang terbarunya seperti itu? Bye bye.